America. Amerika. America, I've given you all and now I'm nothing. Amerika, jeg har givet dig alt, og nu er jeg intet. America, $2.27, January 17th, 1956. Amerika, $2.27, 17. januar 1956. I can't stand my own mind. Jeg kan ikke holde mine egne tanker ud. America, when will we end the human war? Amerika, hvornår standser vi krigen mellem menneskene? Go fuck yourself with your atom Læg bomb. dig selv i røven med dine atombomber. I don't feel good, don't bother Jeg har det me. ikke så godt, lad mig være i fred. I won't write my poem till I'm in my right mind. Jeg nægter at skrive mit digt, før jeg er mig selv igen. America, when will you be angelic? Amerika, hvornår bliver du god? When will you take off your clothes? Hvornår vil du smide tøjet? When will you look at yourself through the grave? Hvornår vil du betragte dig selv gennem graven? When will you be worthy of your million Danish Trotskyites? Hvornår vil du gøre dig fortjent til din million danske trotskisme? America, why are your libraries full of tears? Amerika, hvorfor er dine biblioteker fulde af tårer? America, when will you send your eggs to India? Amerika, hvornår vil du sende dine æg til Indien? I'm sick of your insane demands. Jeg er ved at brække over dine sindssyge forlange. When can I go in the supermarket and buy what I need with my good looks? Hvornår kan jeg gå ind på supermarkedet og købe, hvad jeg har brug for på mit glatte ansigt? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Amerika, det er jo, når alt kommer til alt, du og jeg, som er fuldkommen, ikke den næste verden. Your machinery is too much for Din me. maskinel overvælder mig. You made me want to be a saint. Du kommer til at ønske, at jeg var en helgen. There must be some other way to settle this Jeg må kun argument. afslutte den diskussion på en anden måde. William Seward Burroughs is in Tangiers right now writing Naked Lunch. I don't think he'll come back at Sinister. Burroughs er i tanker. Jeg tror ikke, han kommer tilbage. Det lover ikke godt. Are you being sinister or is this some form of practical joke? Dig, der ikke lover godt, er det bare en slags practical joke. I'm trying to come to the point. Jeg gør, hvad jeg kan for at komme til. I refuse... I refuse to give up my obsession. Jeg nægter at give afkald på min besættelse. America, stop pushing me. I know what I'm doing. Amerika, lad være med at presse på. Jeg ved, hvad jeg gør. America, the plum blossoms are falling. Amerika, blommetræerne taber deres blomster. I haven't read the newspaper for months. Every day somebody goes on trial for murder. Jeg har ikke læst avis i måneden. Hver dag er der en, der bliver slæbt for retten for mord. America, I feel sentimental about the old international workers of the world they used to call the Wobblies. Amerika, jeg er sentimental besættelsespigerne. I used to be a communist when I was a kid, America. Now I'm not sorry. Amerika, jeg var kommunist som lille. Jeg fortryder det ikke. I smoke marijuana every chance I get. Jeg ryger marihuana hver gang jeg får lejlighed til det. I sit in my house for days on end on LSD and stare at the roses in the closets. Så er det i dagevis under påvirkning af LSD og stiger på roserne i skabet. When I go to Chinatown, I get drunk and I never get laid with a little pretty boy. Jeg tager Chinatown. Det var en tilføjelse til originalen. My mind is made up. There's going to be trouble. Jeg har taget min beslutning, der bliver ballade. You should have seen me reading Karl Marx. Du skal se mig læse Marx. My psychoanalyst thinks I'm perfectly right. Min psykoanalytiker mener, at jeg er fuldstændig normal. I won't say you're a Lutheran Lord's Prayer. Jeg vil ikke bede lutheransk fadervor. I have mystical visions and cosmic Jeg vibrations. får mystiske visioner og kosmiske vibrationer. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came over from Russia on the boat. Amerika, jeg har endnu ikke fået fortalt dig, hvad du gjorde ved onkel Max efter hans ankomst fra Rusland. I'm addressing Jeg you. henvender mig til dig. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? Du lader til dig, jeg styrer dit følelsesliv. I'm obsessed by Time Jeg er magazine. besat af Time Magazine. I read it every Jeg week. læser det hver uge. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. Det forside stiger mod mig hver gang jeg lusker forbi slikbutikken på hjørnet. It's always telling me about responsibility. Det fortæller mig altid en masse om ansvarsfølelse. Businessmen are serious. Forretningsmænd er alvorlige. Movie producers are serious. Filmproducer er alvorlige. Old movie actors are very serious. Afdankede filmskuespillere er meget alvorlige. Everybody's serious but me. Alle er alvorlige undtagen mig. It occurs to me that I am Det America. falder mig ind. Jeg er Amerika. I'm talking to myself Nu again. snakker jeg igen med mig selv. Asia's rising against me. Asien rejser sig mod mig. I haven't got a Chinaman's chance. Der har ikke flere kinesere tilbage. I'd better consider my national resources. Jeg overvejer mine nationale ressourcer. My national resources consist of 2 joints of marijuana, millions of genitals, and unpublishable private literature that goes 1,400 miles an hour like the latest jet plane of 1956, and 25,000 mental institutions. Mine nationale ressourcer
omfatter torsdag marihuana millioner af kønsdele, en uudgivelig skuffedækning, der ligger på 1400 miles i timen og 25.000 statshospitaler. I say nothing about my prisons, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 nuclear suns. Jeg skal ikke komme ind på mine fængsler eller de millioner af underprivilegerede, der bor i mine urtepotter under 500 soles lys. I've abolished the whorehouses of France. Tangiers is the next to go. Jeg har nedlagt Frankrigs bordel og Tanger bliver den næste, der ryger. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. Det er min erklæring at blive præsident, på trods af, at jeg er katolik. America, how can I write a holy litany in your silly mood? Amerika, hvordan kan jeg skrive et helligt litani, når du er så pjanket? I'll continue like Henry Ford. My verses are as individual as his automobiles, more so. They're all different sexes. Jeg vil fortsætte ligesom Henry Ford. Mine vers er lige så forskelligartede som hans biler. Mere, de er alle mulige køn. I'll sell you strophes, America, 2,500 apiece on your old verse form and 500 down on your old one, and I'll sell it to you for $2,500. It'll be a good deal, yeah? Amerika vil sælge dig vers til $2,500 stykket med $500 i bygge for det gamle. America, free Tom Mooney. Amerika befri Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. Amerika red de spanske loyalister. America, Sacco and Vanzetti must not die. Amerika, Sacco og Vanzetti må ikke dø. America, I am the Scottsboro boy. Amerika, jeg er Scottsboro-drengen. America, when I was 7, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos or chickpeas, a handful of a ticket cost a nickel, and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all such a beautiful, good thing. You have no idea what a sincere thing the party was in 1835. Scott Nearing was a grand old man, a real mensch. Mother Bloor made me cry. I once saw the Yiddish orator Israel Amter playing. Everybody must have been a spy. Amerika, da jeg var 7, tog mor mig med til møder i den kommunistiske celle. De solgte kikærter, en håndfuld per billet. En billet koster en 5 cent, og talerne var gratis. Alle var tålmodige og sentimentale med hensyn til arbejderne. Det var så oprigtigt alt sammen. Du aner ikke, hvor godt partiet var i 1835. Scott Nearing var en fornem ældre herre. Et rigtigt mensch. Jeg græd over Mother Bloor. En gang kunne jeg tydeligt se Israel Amter. De må have været spioner alle sammen. America, you don't really want to go to war. Amerika, du bryder dig slet ikke om krig. America's them bad Russians. Amerika, dem slemme russere. Them Russians, them Chinamen, and them Russians. Dem russere, dem kinamænd og dem russere. The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. Rusland er magtgal. She wants to take our cars from out our garages. Det vil fjerne bilerne fra vores garager. She wants our Iranian oil fields. Det er vores iranske oliemark. She wants our Central American banana republics. She wants to grab Chicago. Det er Chicago. He needs a Red Reader's Digest. For rødt det bedste. He wants our auto plants in Siberia. Send vores bilfabrikker til His big bureaucracy running our filling stations. Ham stor byråkrati kontrollerer vores tankstationer. That's no good. Det er skidt. Him make Indians learn read. Ham send indianer lære at læse. Him need big black niggers. Ham brug for store sorte niggere. He'll make us all work 16 hours a day. Svinger os alle sammen til at arbejde 16 timer i døgnet. Help! Hjælp! America, this is quite serious. Amerika, det er faktisk alvorligt. America, this is the impression I get from looking in the television set. Amerika, det er indtryk, jeg får, når jeg sidder og ser fjernsyn. America, is this correct? Amerika, det er rigtigt. I better get right down to the job. Jeg må hellere se at komme i gang. It's true, I don't want to join the army or turn lathes and precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. Det er rigtigt, jeg ikke vil ind i hærene og stå med drejebænke på fabrikker på finmekanik. Jeg er under alle omstændigheder både nærsynet og psykopat. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel. Amerika, jeg sætter min skæve skulder til.